Pre par dana je na sajmu knjiga osvanuo konačno naslov prevoda knjige Johna Garta The Worlds of J.R. Tolkien, naslovljena kao Svetovi J.R. Tolkiena, mesta koje su bila nadahnuće za Srednju zemlju. Izdavač je Data Status, to je jedna izdavačka kuća koja se uglavnom bavi objavljivanjem stručne literature i to prvenstveno iz medicinske oblasti i poprilično sam je koristio što na osnovnim studijama, što delom na doktorskim studijama i uglavnom radi prevode visoko kvalitetnih naučnih dela iz različitih medicinskih oblasti, ali naravno imaju čitav katalog i drugih izdanja koje se tiču ne samo medicine. Ta izdavačka kuća je, ne znam kako i zbog čega, mada pozdravljam potpuno ideju, došla u ideju da realizuje prevod ovakvog jednog enciklopedijskog dela, koje smatram poprilično važnim za razumevanje potpuno nekih stvari vezanih za Tolkienov rad, a autor je jedan od najpoznatijih živućih Tolkienologa uz Toma Shippeya, John Gart. Stoga smatram da je poprilično bitno da sada pređem u video opšte karakteristike same knjige, zato što mislim da za njeno čitanje je potrebno izvesno predznanje što iz same Tolkienove mitologije, što iz mitologija generalno koje su ga inspirisale, plus iz knjiških inspiracija koje su ga nadahnjivale tokom čitavog života, o kojima imam poseban video koji ću ostaviti dole u opisu. Tako da će ovaj video u suštini biti prezentacija sadržaja same knjige i moje skretanje pažnje na neke određene delove koji su poprilično bitni za određene stvari. Što se samog prevoda tiče, zaista ne znam kakav je, još uvek nisam pročitao, zapravo nisam prelistao prevod, ali sam delove neke upoređivao sa nekim fragmentima koje sam ja prevodio za moju dušu i delo je poprilično solidno. Ne bih se upuštao u to zaista o kvalitetu prevoda, pošto ga nisam revidirao, uslovno rečeno, kao što to radim za public praktikum, ali idemo na samu prezentaciju knjige, jer, kao što rekoh, vrlo je bitna. Pre svega, John Gart je poprilično bitan Tolkienolog današnjice, pogotovo zbog ove knjige Tolkien and the Great War i ove brošure koja je nešto pre ove knjige izašla, dakle Tolkien at Exeter College, koja obiluje zaista ne samo fotografijama iz lične arhive autora, dakle, iz lične Tolkienove arhive, već postoji i popriličan broj priča i anegdota i samog istorijski relevantnih podataka koje je John Gart u ovu brošuricu uneo, a da ne govorimo o ovoj knjizi Tolkien i Veliki rat, koja je praktično nastavak one biografije Humphreya Carpentera i to poprilično dobar nastavak i dobar naučni dodatak vezan za Tolkienov život, pre svega u vremenu Prvog svjetskog rata, što je zapravo i sama tematika knjige, ali mnogo šire je autor otišao, vezujući ne samo vreme koje se dešavalo, odnosno šta se dešavalo sa Tolkienom za vreme Prvog svjetskog rata, već on poteže unazad poprilično jedan veliki period od upoznavanja sa Idith i svih peripetija koje su njih dvoje doživeli, pa sve do dela koji se bavi zapravo čitavim stvaranjem, odnosno početkom stvaranja Silmarilliona, jer kao što znamo on je počeo da nastaje još u rovovima kada je napisao prve 3 priče, legendu, odnosno sagu o deci Hurinovoj, legendu o oslobađanju od okova, odnosno baladu o Leitijanu, odnosno o Berenu i Lutijeni, i na kraju Pad Gondolina. Iz ove dve knjige, treća knjiga koju je John Gart objavio jesu ovi svetovi J.R. Tolkiena, mesta koje su bila nadahnuće ili koje su inspirisala Tolkiena da ih utka u njegovu Srednju zemlju. Kao što vidimo, knjiga koja je kod nas objavljena
je potpuno identično originalu i zapravo sam ja video još kod ovog autora na njegovoj stranici i autor je zapravo poprilično je prizeman čovek i vrlo je komunikativan i nikad se nije desilo da mi ne odgovori ni na jedan mail u kome sam mu postavio neka od pitanja koje su vezana bilo za nešto što sam pročitao ovde u Tolkienu i Velikom ratu ili kada se ova knjiga pojavila, a to je bilo negde u najvećem žarištu koronavirusa tokom 2020. godine, tako da još tada sam ja sa njim bio u komunikaciji i korespondenciji u vezi sa različitim stvarima koje je on ovde izneo, a koje smatram da su poprilično bitne za razumevanje i upoznavanje samog Tolkienovog sveta. Sad krenut ćemo redom, kao što je to običaj sa ovakvim videima u kojima prikazujem sadržaj neke nove knjige. Jedino što, kao što sam rekao, ograđujem se od kvaliteta i tipa prevoda, jer zaista nisam imao uvid u njegov nastanak, ali to zapravo ni nije bitno. Kakav god da je prevod, imat ćete, a ne sumnjam da je dobar, jer data status nije makar koja kuća, imat ćete uvid po prvi put na srpskom jeziku u gomilu stvari koja postoje jedino raštrkana kroz istoriju Srednje zemlje, kroz onih 12 tomova. Evo, u uvodu su iznesena poglavlja kojima će se knjiga baviti. Kao što vidimo, to su Engleska do okruga, 4 vetra, dakle 4 strane sveta, Lutijena, dakle Vilin zemlja, obala i more, vrlo bitna stavka, korenje planina, još bitnija stavka, reke, jezera i vodeni tokovi takođe, drvećem protkane zemlje, ma šta mi reče, što bi se reklo, Tolkien i drveće, drevni tragovi, ono što je njemu poprilično bilo značajno, straža i čuvar, to je zapravo odbljesak njegovog učešća u Prvom svetskom ratu, ratna poprišta u vezi sa tim, zanat, industrija, posljednje poglavlje koje je potpuno ono što je Tolkien, što zapravo on nije volao i sa čim nikako nije mogao da se srodi, a što ga je stizalo kao nova civilizacijska tekovina. Sada ćemo da krenemo dalje. Engleska do okruga. Dakle, John Gart je išao redom, ne samo po Engleskoj, već je išao i po nekim drugim zemljama gde je slikao različite stvari koje su Tolkiena inspirisale za neke od predela koje će kasnije opisati u svojoj Srednjoj zemlji. Dakle, fotografije su autentične John Gartove ili ih je, ako ih je pozajmio, potpisao odakle ih je pozajmio. I logično je da se i krene od Engleske i od njegovog Birminghama i Leedsa i sve gde god je prolazio tokom svog života, bilo od odrastanja pa gde se su sve selili kada im je majka umrla, on i njegov brat Hillary, i evo ih ovde na slici. Dakle, on se pominje i sveštenika oca Francisa koji ih je zapravo preuzeo da se brine o njima kada im je majka umrla i tako će ostati dok ne navrši Tolkien 21 godinu kada će postati punoletan. Kao što vidite, već u samom početku poglavlja John Gart iznosi ne samo privatne slike imanja na kojima je Tolkien živeo kao mali, njegove slike iz detinjstva sa bratom Hillaryjem i same oblasti na mapi gde je zapravo živeo, već izbacuje i neke stvari koje su vezane za samo njegovo stvaralaštvo. Recimo, ovo je ilustracija Pauline Baynes za Toma Bombadila i znamo da je Tom Bombadil jedan od najzagonetnijih, kako ga je čitalište proglasilo, likova iz Tolkienovog legendarijuma, a zapravo je sasvim jednostavan lik koji jednostavno nije bio uklopljen u ceo legendarijum na najbolji način, ali on je jednostavno želeo da ga uklopi tu gde mu je sada i mesto. Zašto je prvo poglavlje bitno? Bitno je zbog Hobita i zbog okruga i zbog čitavog tog područja, dakle u Engleskoj gde je sve živeo, koje je zapravo bio njemu odjek za stvaranje hobitskih rasa i za stvaranje
kako je zapravo sam okrug izgledao. Evo ovde sa strane imate pojedine ilustracije, misli se na tekstovne ilustracije, gde su neke zanimljivosti, recimo Sam i druge skice iz života. Tu govori o Samu Gamgee, odnosno o hirurgu Gamgee, koji je bio jedan od prijatelja sestre njegovog druga iz detinjstva s kojim je zajedno završio u ratu i odakle je zapravo bila inspiracija za Sama Gamgee, odnosno za njegov lik. Drugo poglavlje, 4 vetra, vrlo interesantno, vrlo mitološko područje, gde je John Gart raspravljao o inspiracijama koje je Tolkien imao za svoju mitologiju, odnosno za njegov legendarijum. Ovo je vrlo interesantan detalj sa vrata crkve u Halstedu ili Hilstedu, kako se već čita, u Norveškoj, gde je prikazana čitava u različitim segmentima, ovo je samo jedno parče, prikazana borba Sigurdova sa zmajem Fafnirom, koji mu je poslužio kao inspiracija za Turina Turambara i njegovu borbu sa Glaurungom. Prvi vetar je naravno vetar Severac, severni vetar, i to je zapravo vetar koji je Tolkienu bio najpribližniji i vetar koji mu je donosio najviše inspiracija, zapravo u mnogo pisama, a i kroz različite dokumente sam Tolkien govorio koliko mu je zapravo sve što je iole vredno u njegovom legendarijumu i došlo sa tog severa. Dakle, Skandinavija, Finska. To su dve stvari, generalno germanski narodi, znači germanska plemena, odakle je zapravo i sam bio poreklom, i to se zapravo, kako u ovoj knjizi ističe, on se uopšte nije stideo i zašto bi svog germanskog porekla, Tolkien i njegovog prezimena. I ovde on, evo, podstrek iz Finske. Dakle, Vilovnjaci, Finci i Engleska. Ilustracija, odakle mu je inspiracija bila za jedan deo Vilin sveta, i to onaj najraniji o kome on govorio. Evo ovde jedna vrlo značajna ilustracija koja će kasnije biti upotrebljena koje kude. To je The Fairy Coast. To su obale Vilin kraljevstva, dakle evo sunca i meseca, i to je jedno od najdrevnijih nacrta za Valinor, odnosno Tanikvetil i ovu veliku utvrdu na kojoj su živjeli Manve i Varda. I naravno nezaobilazni deo iz prozne i poetske Ede, a to je Yggdrasil, i to je ustrojstvo 9 svetova u okviru drveta sveta, koji je opisan u starijoj i u mlađoj Edi. I ovde imate brojne citate koje se odnose na različite segmente knjiga koje zapravo su ga inspirisale, a to je, kao što sam rekao, prozna i poetska Eda, Kalevala, Finska. Onda u sledećem segmentu, a to je zapadni vetar, keltski elementi, tu će pomenuti moj mnogovoljeni Mabinogion. I evo još jedna ilustracija Alana Lea, ovo je jahači iz Rohana u bici za Minas Tirith. Ovde ima jedan deo ilustracije o njegovim izmišljenim jezicima koji su bili po uzoru na finski, odnosno na velški. Ovo je jedna fenomenalna ilustracija koju baš volim i koja zapravo predstavlja Tuatha Dé Danann plemena iz irske grane keltske mitologije, koji su Tolkienu bili direktna inspiracija za njegove vilenjake. Dakle, zbog toga su njegovi vilenjaci bili, kao i ovaj narod boginje Dane, Tuatha Dé Danann, pleme boginje Dane, bili su veličanstveni, bili su ratnici pravi, dakle, ni nalik onom folklornom vilin svetu, onim malim bićima koji žive, koje kude po šumi i po vodi i koje ljudima rade različite marifetluke. Još jedna velika inspiracija jeste Hiawatha, evo njega ovde. Hiawatha mu je bilo generalno inspiracija za nekog pomorca koji na svojoj brodici slobodno plovi u različita prostranstva. I zapravo u prvom delu istorije Srednje zemlje imate mornara Eriola, odnosno Elfina, koga će negde pomenuti u daljem delu ove knjige,
koji je došao toliko daleko na zapad sa onu stranu puta snova da je zapravo zašao u Vilin svet, odnosno Kor Tirion, to jest Tiriona Tunina Toleresei, gde se susreo sa vilenjacima koji su mu predali, dakle, onda svoje predanja o njihovoj srednjoj zemlji, a on je njima pričao o Toru, Odinu i drugim svojim božanstvima. Treći vetar, odnosno južni, jeste klasični svet. Vrlo velika inspiracija iz Eneide, Vergilijeve Eneide. Zapravo čitav Gondolin je direktni odsjaj, odnosno refleksija na Troju, koja se pominje ne samo u Eneidi, već i u Homerovoj Ilijadi i Odiseji, jer kao što znamo, on je kazao da je grčkog jezika ga je posebno inspirisala. Ovde se čak dotiče i nekih staroengleskih spevova kao što je Beowulf i dotiče se naravno Serga Vejna i Zelenog viteza, srednjovekovne poeme koji sam Tolkien kasnije prevodio. Evo naravno pominje i Tom Shipija, pominje brojne reference mitološke vezane. Dakle, ovo drugo poglavlje je toliki jedan mitološki biser sa gomilom inspiracija kojima ja verglam u različitim klipovima da, eto, ko se usudi da čita ovde će saznati gomilu stvari na jednom mestu i to izuzetno ispričano. I četvrti vetar jeste istočni, odnosno odsjaj Mesopotamije, i znamo da je čitao je mesopotamijske tekstove, da je iz Enume Eliš zapravo imao inspiraciju za neke od borbi koje će sam utkati u neke od onih 7 bitaka za Beleriand. Lutijena ili od Vilin zemlje do Britanije, to je sada John Gart iskoristio malu zvrčkicu sa igrom reči, zato što mu je Leithian, balada koju sam pomenuo na početku da je pisao u rovu, balada o oslobađanju od okova, Leithian, značilo i ime Lutijena, ali je značilo i ime engleske. I upravo je ovo poglavlje govori o nekim najintimnijim delovima o Tolkienu koji je anglosaksonac i koji je zapravo želeo da stvori svoju mitologiju, odnosno mitologiju engleske koju će podariti svom narodu, jer osjećao je da od najranijih dana je nalazi u različitim drugim mitologijama takve priče koje u svojoj voljenoj zemlji nije mogao da nađe. Tako da, evo ih, Usamljeno ostrvo, originalne izgubljene priče. To je prvi deo istorije Srednje zemlje i to su The Book of Lost Tales 1 i 2, iz koga su kasnije potekla sva ova izdanja koje sada imamo, Pad Gondolina, Beren Lutijena i Deca Hurinova. Naravno, priča o Lutijeni i Berenu je poprilično autobiografska, jedina pored Drveta i lista, i naravno govori o njegovoj ženi Edith i njemu za vreme i posle i Prvog svjetskog rata. Jer on je zapravo Tolereseju i zamislio kao jedan deo engleske i to, evo, ovo je upravo ovde deo. I evo, izdvojio ga je ovde John Gart posebno kao mapu, gde neke gradove u Engleskoj markirao kao određene delove u njegovoj srednjoj zemlji, odnosno tamo na Tolereseji. I evo ovde pominje Elfwinove izgubljene priče, dakle Eriol, odnosno Elfwin ili Elfwine, odlazi, evo, tačno je sve lepo ocrtao, odakle polaze njegovi brodovi za Tolereseu i gde zabasava kasnije u Vilin svet. Kao što znamo, na Tolkienovom i na Edithinom grobu stoji kao podtekst da je ona bila Lúthien, a da je on bio Beren. Obala i more su sledeće poglavlje i poprilično su bitne, naročito za Silmarillion, zato što je čitav Silmarillion se zapravo, ako je išta od božanstava bilo u interakciji sa smrtnim ljudima, to je bilo božanstvo mora, odnosno Ulmo. Tako da su mora i more, zapravo Martal, Maronevene, zemlje su poprilično bitne za Tolkienov legendarijum, a i on je voleo more, iako nije putovao mnogo, ali recimo, evo, ovo je jedna njegova slika, kaže, uvala u blizini grada
lizarda naslikana 12. augusta 1914. tokom važne posete Cornwallu. Dakle, on je svaki detalj koristio da nađe sve što je ikada njegovo oko videlo za vreme njegovog života je utkao na kraju u svoj legendarijum. Ovo je jedna prelepa ilustracija koja se sada našla u najnovijem kalendaru. Jenny Dolphin je ilustrovala i ovo je tur koji je došao na Veliko more i prvi put ga je video u životu. Dakle, kolika je opsednutost čoveka bila tim velikim morem koje ga je i plašilo, a i zadivljavalo u isti mah. Ovde je s druge strane Pauline Baynes i njena ilustracija Čovek sa meseca, to je u zbirci pesama Toma Bombadila. Sad ovde John Gart govori o blagoslovenim kraljevstvima iz mitologije, dakle govori o Tir na nogu kod Kelta, dakle to je ona zemlja večite mladosti i govori o različitim, kao što ovde i već i dao neke fantastične prikaze kako su ljudi zamišljali u srednjem veku i ranije da izgleda zemlja i veliko more. Još jedna vrlo bitna ilustracija, Tolkienova ilustracija, ovo je prva ilustracija koja pokazuje kako je on zamislio prvobitnu Ardu. Dakle, zamislio je kao vikinški brod gde su jedra koja nose sunce i mesec vezana za najviši vrh, odnosno za Tanikvetil. I postoji priča o suncu i mesecu u prvom delu istorije Srednje zemlje, detaljnija, i postoji priča o danu, mesecu i godini, Danuinu, Ranuinu i Fanuinu, koja je poprilično odjek, odnosno odbljesak iz Ovidijevih metamorfoza iz jedne priče. I evo njegove čuvene ilustracije Tanikvetila, gde je prikazao zapravo i sunce i mesec i do ove tačke sve što je vidljivo ljudskom i vjelenjačkom oku, iznad te tačke je transcendentalno, dakle iznad te tačke je područje koje nastanjuju božanstva, odnosno Manve i Varda, i oni su smešteni gore na samom vrhu Tanikvetila u svojim dvoranama. Dotakao se naravno antičkih kataklizmi, odnosno Atlantide, naravno, zato što ona bila inspiracija za Tolkienov Numenor. Dotakao se i priče o ravnoj i o zemlji kao sferi, zapravo jer i Tolkien želeo da ispoštuje taj istorijski sled verovanja od početka, dakle kako se u početku verovala da je zemlja ravna ploča, tako i Tolkienova zemlja bila u početku ravna ploča sve do kraja drugog doba kada je Numenor, odnosno Atlantida, potopljen i kada su se granice sveta izmenile da se Valinor sakruje, a da je zemlja postala sfera. I upravo je crtao Tolkien ove krugove i pojaseve oko zemlje, gde je, vodeni pojas, onda pojas izdahnutog vazduha Valara koji je sav od svetlosti i tako dalje. To je u 4. delu istorije Srednje zemlje objavljeno, a sad ovdje imate i tu ilustraciju koju je John Gart priložio. Dalje, korenje planina, vrlo bitna stavka, kao što sam rekao, jer kod Tolkiena ima toliko planina, što u Beleriandu, što kasnije u onoj Srednjoj zemlji u užem smislu, da je prosto bilo nemoguće, a da to poglavlje ne obradi i u istom obimu kao što je obradio i vodu. Ovdje imamo prikaz Tolkienovog crteža Rivendela, odnosno The Last Homely House, posljednje domaćinske kuće. I naravno uz planine idu i različite lavine i različite klimatske nepogode koje se mogu tamo naći, a ovde je recimo prikazano na borba na Celebdilu Gandalfa i Balroga. Osim ovih visokih planina koje su, dakle, po prirodi lepe da ih čovek poseti i da vidi, neke okrunjene večnim snegom i ledom, u ovom poglavlju John Gart se dotakao i ognjenih planina, logično, odnosno vulkana, koji su poprilično bili inspiracija Tolkienu, i ovaj članak sam ja prevodio za neke moje potrebe na Facebooku, čisto jer je poprilično interesantan deo u kome on priča i ovde pominje put u središte zemlje i pominje zemlju The Land Under England, kojem je tu sam prvi put čuo za tu knjigu, eto, inspirisalo me da je nađem i pročitam, fenomenalna knjiga. I pominje erupciju islandskog vulkana Helka, koji je
Tolkien 47. posmatrao i koja mu je bila zapravo jedna od inspiracija za njegov Orodruin, odnosno planinu Usuda. Dalje, osim vrhova planina, znamo da je poprilično deo Tolkienovom legendarijumu se odvija ispod zemlje, odnosno ispod samih planina, to jest u pećinama. Imamo svetleće pećine Aglaronda, imamo različite podzemne kanale u mori, onda znamo da su Nargothrond i Menegroth izgrađeni u prvom dobu u samim pećinama, dalje onda pećine Vilin kralja u Mirkvudu i gomila drugih stvari. Ovde pominje knjigu Zemlju ispod engleske Josepha O'Neilla, fenomenalna knjiga. I pominje mnoge druge stvari još koje su inspirisale Tolkiena za silne te da deo svog sveta zapravo stavi pod zemlju, zato što je bio inspirisan tim prirodnim carstvima koje postoje na zemlji. Sledeće poglavlje jesu reke, jezera i vodeni tokovi, kojih i u samoj srednjoj zemlji i u Beleriandu ima onoliko. Dakle, u Beleriandu, kao što znamo, najveća reka je bila Sirion i ona je praktično bila prirodna granica između istočnog i zapadnog Belerianda. A u srednjoj zemlji u užem smislu je to bio Anduin, ona velika reka. Jedna i druga reka su imala svoje velika ušća i velike delte i poprilično se jedan deo radnje odvijao uz tokove neke od tih reka, što zbog toga što su uz njih bila različita kao strvca u nekim kanjonima, kao recimo Tol Sirion i ono čarobnjačko ostrvo, kasnije kada ga je Sauron opoganio, što zbog različitih drugih stvari, kao recimo ova ilustracija iz Hobita, Tolkienova ilustracija, kada je Bilbo na buradima sa patuljcima pobegao kroz podzemlje zapravo zamka Vilin kralja i otišao tamo ka Jezergradu. Dalje, osim reka, jezera su, zapravo ima ih svugde ih ima, da ne kažemo u mori Keled Zaram, odnosno Mirror Mere, onda ima ih na krajnjem zapadu Belerianda, tamo oko Nevrasta, dakle kod Vindjamara i brojne druge tačke u kojima zapravo je Tolkien nalazio inspiraciju iz stvarnog sveta. Pored vode i planina, šume su naravno jedna od velikih inspiracija i to pre svega šume o kojima je prvo čitao u svim ovim legendama koje sam pominjao, Sergaveni, Zeleni vitez, evo ovde ilustracije baš zelenog viteza, odnosno zelenog čoveka, to je ona srednjoengleska poema koja je zapravo inspirisana Keltima. Doriat je bila jedna od najvećih regiona, odnosno najveće kraljevstvo koje je čitavo bilo zapravo u šumi. Onda imamo drugo veliko je u srednjoj zemlji bila Mirkwood, odnosno Mrka šuma. Onda Lorien, evo Malorn drveća koje je sam Tolkien nacrtao. Onda čuvena ilustracija Tolkienova za Taornu Fuin šumu, gde ovde imamo Belega koji pronalazi Gwyndora sa ugašenom svetiljkom, koju je kasnije Tolkien iskoristio za ilustraciju u Hobbitu Mirkwooda, koje je samo preinačio, dakle obrisao je ovu dvojicu i ostavio je to veliko drveće. Evo još jedna ilustracija interesantna o Radagastu i Medvedu, odnosno Medved, to je zapravo prvo ime Beornovo, koje se pominje u istoriji nastanka Hobita. Medvjed, baš je uzeo to slovensko, odnosno rusko obličje. Dalje je velika šuma Fangorn i šuma kao katedrala, odnosno ne samo kao katedrala, kao što imamo u Hobbitu, onu mrku šumu kroz koju prolaze patuljci sa onim potokom koji briše sećanje i uspavljaju, već imamo i podzemne prostorije koje su usko vezane sa prethodnim poglavljem, a to je dakle u Moriji, što ga je takođe inspirisalo. Sledeće poglavlje jesu drevni tragovi, odnosno zaostavština, zapravo drevna zaostavština njegovog naroda, i to su pre svega različite humke kojih ima takođe mnogo po srednjoj zemlji.
što imamo recimo Barrow Downs, ove visoravni sa mogilama, tamo u Hobbitonu, gde su Frodo napale utvare koje su se tu spustile još davno, kada je veštac kralj porušio gore Arthedain i Rudor, odnosno Rudor i Cardolan, a imamo i različite prikaze ulaza u keltske grobove, kao što je recimo Tolkienov crtež, gde je prikazan klasičan trilitonski ulaz, koji imamo i na njegovom crtežu kada je prikazivao ulazak u dvoranu Vilin kralja u Hobbitu. I u ovom modeljku John Gart govori o različitim kulama koje je Tolkien viđao širom Velsa i generalno po Engleskoj, jer ih ima na svakom brdu maltene, i različite oblasti, recimo evo ih menhiri severno od Oksforda, koji su mu poslužili ne samo za prsten usuda, tamo u Valinoru, već i za Ortank, odnosno za Isengard, u čijem centru je bila Ortank kula. Osim tog kamenog drevnog nasleđa naroda koji su naseljavali nekada područje koje sada znamo kao Englesku, takođe je imao inspiraciju za kolosalne kipove, jedno od svetskih čuda, da ih zapravo stavi kao svoje argonate, gde je družina prošla ispod njihovih kolosalnih nogu. I imate brojne druge legende, konkretno anglosaksonske, koje je ovde fokusirao, jer kao što znamo, pomenuo sam mogile i pomenuo sam humke, jer prilaz Meduzeldu, odnosno Edorasu u Rohanu, je imao sa zapadne i sa istočne strane, na jedno imao 9 humki, na jedno imao 7 humki, gde sa zapadne strane su bili sahranjivani oni kraljevi iz prve loze do Helma Hammerhanda, a na drugoj strani, odnosno istočni, su sahranjivani kasnije iz druge loze zaključu sa Theodenom. I to sve imate ovde u nekim brojnim anegdotama koje John Gart pominje. Sledeće poglavlje je Straža i čuvar, koje se direktno nastavlja na prethodno, kule stražara i različite forme utvrđenja koje su ga inspirisale zapravo da ih utka u svoj legendarijum. Evo pod naslova Od Gondolina do Gondora, fenomenalno. Dakle, imate istorijat, evo opet pominje Vergilijevu Eneidu, i knjigu izgubljenih predanja, Numenor, Rim i Minas Tirith. Njegov Minas Tirith, 7 zidova koji opasuju grad i na vrhu veliku belu kulu i citadelu. Fenomenalna ilustracija Alana Lea, gde pominje, dakle, inspiraciju odakle je došlo da ne samo vavilonske kule, nego i brojnih kula koje je viđao po Oksfordu, da to zajedno ubaci u svoje predanja o srednjoj zemlji. Sad ovde poslednji deo knjige se odnosi, kao što sam rekao, na ratna poprišta i na nešto što se direktno naslanja na temu koju je on obrađivao u Tolkien i Veliki rat. Ovo je jedna od prvih Tolkienovih ilustracija koja je još iz 915. nastala i on je nazvao putovanje u nepoznato. Dakle, vidimo jedan tunel, vidimo putnika koji stoji ovde i koji zalazi ko zna gde. Poprilično stvari koje postoje ovde, John Gart je ukratko preneo i u ovaj deo, a to su pre svega najranije pesme koje su objavljivane samo po časopisima, a koje je Tolkien pisao što za Idit i posvećivao njoj, što je pisao u rovovima, evo, Život u rovu, dok je bio na ratištu u Francuskoj. I naravno, nezaobilazno, područje ničije zemlje, odnosno područje mrtvih baruština, kako ih je video Alan Lee ovde, a koje su bile direktno zapravo inspiracija iz rovova bitke na Somi, gde je on učestvovao u Francuskoj. I naravno nešto od ratne tematike, odnosno ratnog
oružje i oruđa koje se pominje u Gospodaru prstenova, a i delom u Silmarilionu, i to naročito u prvim verzijama. U knjizi, recimo, Pad Gondolina pominje se jedan stroj koji je prvi put upotrebljen kada su Morgotove snage prodrale u Gondolin da ga unište. I ovdje imamo jednu fenomenalnu ilustraciju Enta koji se obrušavaju na Ortank i koji su sravnili sa zemljom. Evo dva Tolkienova drugara iz najranijeg perioda kada su još osnovali klub TCBS, onaj T-Club Barovian Society, koji sam naravno do detalja ovde mogao da čitam. I ovo su Joffrey Badge Smith i Rob Gilson. To su mu dva drugara koji su mu bili možda najbliži od cijele te ekipe. Jedan i drugi su poginuli od šrapnela. Zapravo oni su igrali svi, kao što ovde prikazao u Tolkien i Exeter College, volili su da igraju ragbi i Tolkien je bio strastveni ragbista, i kada se zapravo završila maltene bitka na Somi, kada je već bilo maltene kraj rata, izašli su da igraju ragbi i granata je pala u blizini i usmrtila je ovog Joffreya Badgea Smitha, a Rob Gilson je poginuo od granate na samom početku rata, odnosno na samom početku bitke na Somi. Ovo je jedno od prikaza u Latuke Seocetu bolnice u kojoj je Tolkien ležao pošto se razboleo od rovovske groznice. I na kraju se dolazi do posljednjeg poglavlja koje je nezaobilazno zapravo kao kritički osvrt na nešto što Tolkien nikada nije mogao da prihvati, a to je novo doba koje je donelo neke svoje stvari sa kojima se on nikako nije slagao, zato što je on se zalagao za to da je novo zapravo staro, odnosno da se treba vratiti tradicionalnim vrednostima. Ovde isečak knjige, odnosno prva stranica knjige iz Williama Morrisova, Val at the World's End, odnosno Bunar na kraju sveta, koji mu je bio velika inspiracija. Generalno čitav rad Williama Morrisa je bila ogromna inspiracija za brojne stvari koje je Tolkien kasnije utkao u svoj legendariju. Ovde imate još nešto malo o steampunku, odnosno o mašinama, parnim mašinama koje su u to vreme bile u ekspanziji, i na kraju postoji dodatak u kome je pobrojao brojnu literaturu John Gard, koji je konsultovao i koju je citirao u samom tekstu, tako da meni je ovo poprilično značilo zato što sam nalazio gomilu još novih referenci koje sam kasnije mogao da nađem i da pročitam. A između ostalih to je ova fenomenalna knjiga koju sam pomenuo, Land Under England, koja govori o dečaku koji je otišao da spasa oca koji je zapravo oboleo od PTSD sindroma, jer se dešava isto za vreme neposredno posle Prvog svjetskog rata, i koji je otišao, našao je zapravo duž rimskog zida u Engleskoj procep u zidu i spustio se u podzemlje gde je našao sasvim novi svet. I dečak polazi tragom svog oca da ga vrati, međutim on je tamo potpuno promenjen zato što dole žive neki entiteti, odnosno neki ljudi koji podsjećaju na poprilično drevne naseljenike koji su živeli ranije na području Engleske, dakle misli na Rimljane i na Kelte, i oni su ga potpuno izmenili i reprogramirali da postaje maltene kao jedna ljuštura, što zapravo PTSD i radi od čoveka. Poprilično duboka knjiga, poprilično teška, u smislu teška tema, ali je fenomenalna, moja od srca preporuka. Mislim da se može naći u nekom novijem izdanju. Ja sam naravno volao da imam ovo prvo izdanje koje je iz 35. godine. Toliko. Mislim da sam ovim zaokružio zapravo čitavu priču o ovoj fenomenalnoj knjizi i mislim da zaista treba iole koga interesuje da čita nešto šire i nešto ozbiljnije o samim Tolkienovim inspiracijama i o samoj Tolkienovoj biografiji. Ovo je prava knjiga, jer kao što sam rekao, John Gart je poprilično jedna ozbiljna glava koja se baš na akademski način bavi Tolkienom i koji je bukvalno
ne samo što objavljuje eseje u različitim zbornicima, već on gostuje koji kude na različite teme i poprilično dobro diskutuje na sve ovo što je ovde obradio, jer on zaista dugo se bavi proučavanjem Tolkienovog života i poprilično je, bar meni je poprilično inspiracija i učitelj za mnoge stvari koje sam saznao o što se same biografije i inspiracije njegovih tiče. Knjigu možete, ja mislim, naći, nema je u klasičnim knjižarama, ima je u Akademiji u Knez Mihajlovoj i možete verovatno naći na sajtu Data Statusa, gde kontam da može da se naruči i da će vam poslati poštom. Eto, toliko. Ako imate neka pitanja vezana za knjigu ili za nešto slično, slobodno ostavite u komentaru ili na mom profilu Instagram Barbatus Calvus. Do sledećeg videa, pozdrav!